imvuselelo yanyakazisa umhlaba iSouth Africa yanyakaza nabaphesha bezwe ukuthi ekukhona into ehlile empilweni. Ngisho ukuthi ke bafowethu umlilo waqala lapho. Ngisho ukuthi into nasingayikha phezulu ngoba phela angithi into yayikubhengu empilweni nathi sayithola khona nathi kwaba khona sifundayo samfuna uNkulunkulu nathi sithi uNkulunkulu simbonela uNkulunkulu yakhumbula ibusana maseRockville kwakugcwele kunyakaze Rockville kunyakaza kwaphuma igama ezi-3 guns imvuselelo ifikile ngisho ukuthi bafowethu hey sibuhlungu isikhathi asinaso lento lena ibhazabhaza le